Pemirsa kewentenan pasien COVID-19 ring Kabupaten Bangli, sane kantun kerawat sayan tedun. Kahanan puniki sinarengin sayan nincap nyane pasien sane kenak. Sekadi data sane kemedalang oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bangli, ring buda kewentenan pasien COVID-19, sane kantun kerawat kantun kalih diri. Iwayan Dirgayuse Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangli Latarang, kewentenan Kramo Bangli sanekena keturek sain wenten ulung atus 3 diri. Raris mawah kutus diri saking raine sedurung nyane. Kewentenan kutus pasien sanewa kenak inucap saking desa Susut Kalidiri, desa Pengelumbaran, Landeh, Kelurahan Bebalang, desa Yang Api, Songan, Miwah Bunutin. Tios punika kalih pasien sane kantun kerawat ring hotel suang-suang raus saking desa Landeh Miwah desa Bunutin Bangli. Sejeroning saya nincap nyane wilangan pasien kenak COVID-19 ring Bangli, Dirgayuse kantun tetap nguduhang krame mangda setate disiplin ngelaksana yang 3M, hingga punika patut nganggen masker, patut ngwajikan tangan nganggen sabun ring toya sane membah, miwah nyaga jarak talar nenten mapupul. Bali Pos Nguningayang.